Maya payabak po kaya katamungan, pagmasusyan tayo pong ngeni ing solemnidad ning pamitas na banwa ning Ginoo. Kambeda po rin kaya katang panalangin, yabi tala po rin makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring EMDC Catechist, Catholic Missionaries of Jesus Christ, Ruperto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Rudy and Baby Manalastas and family, Joy Co, Consuelo Pinpin, Monique Pinpin, Wilmer and Chona Kalilung, Carmelita David, Windel Kalilung, Wilma Alforja and family, Wilfredo and Monica Kalilung and family, Cristobal family, Geneva Laksamana, Zon Ramos and family, Boy and Lisa Argao and family. Para king magmasusi king Aldo ng Kebaitan, Mario Pabalan at Meng Roque. Special intentions, Ernesto and Nene Ong, Maricris Mandap, Arnold Mendoza and family, Tita Hinko, para king quick recovery and complete healing ng Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Ingit, Diosdado Guevara, Deli Calara, Loida Santos. Para karing kaladwan ng Reverend Monsignor Antonio del Rosario, Jesus and Adoracion Canlas, Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente and Apolonia Canlas, Ireneo and Epifania Santiago, Epifania Lawok, Banjo Serrano, Diosdado Pineda, Dr. Robert Flores, Presi and Ervin Santiago, Garen Madrigal, Ferdinand Asuncion, Lilian Navarro, Leonardo Sr., Navarro Leonardo Jr., Navarro, Aldwin Ann Salas, Alfonso Sr. Salas, Joseph Christian Salas, Curdy Canlas, Jaime Piedra, Lourdes, Fernando, Antonio, Corazon and Alexander Co, Gabriel Ocampo, Maribeth Vargas, Rufo Regala, June Macabali, Rodolfo Carrion, Bernie Miranda, Rene Henson, John Michael Hernandez, Ricardo, Orlando, Ervin, Errol, Romeo Kembao, Elbimbo Baluyut, Natalie Jane Mahinay, Gary Baluyut, Macario, Carmen, Edward. Para king 9th death anniversary ng Milagros, 9th years death anniversary ng Milagros Regala at egan ng Kaladwa King Purgatorio. Talakad tamo po para kindalit na pamuklat.
Kaniting misa, yabeta mo naman in kapasalamatan at kaidwanan ding sablang sasaw at magmasabal king kakatang parokya. Panalangin tamo naman in kapasalamatan at kaidwanan ding pamilyang Laksamana, Lobo, Ampon, Lecaros. Antimurin, ipanalangin tamo in kapasalamatan di Father Mark Simbul at di Fortunato Choi Kaugiran, King Aldorang Kebaitan. Ipanalangin tamo naman in kaidwanan at kapasalamatan ding hanggang ima, aparangalan tamo ngayon Mother's Day. Panalangin tamo naman yung ligtas ng pamanganak, Cristina Esguera Serrano. Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon tamo, king lagyo na ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. In grasya't kapayapanan ng ginong sinubling mebye, manatiling parati kaya kayo. At keto ang timurin. King katahimikan, ganakantalang yan yung pondisyan din kaya katamong kasalanan, bangka dito, karapat dapat ang magmasusi, karing banal na misteryo, lalong-lalo na, king misteryo na, ning pamaytas na banwa, ning Ginoo. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyailiwang kakulangan. Uli dito, ipanigapuko kang Santa Maria ang kapilanmang Birhen, karing sablang Anghel ang Pon Santo, at kay kayo kapatad, King ipanalangin niyo po, King Diyos, sa ginutang. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, manalangin tamo. O Diyos ay pami kapilanman era kapaikit, dapot inganak mong Yesus, pepakilala na ka ke kami. Mabibiyayang ngeni king kekang ligaya. Misana panandaman ing mipaburen kami, nune pasik nangan mo kami, king kapaniwalan manatiliyang kayabemi, karing kekeng kapatid, ang gana king kapupusaning panawon. Bustan mong antabayana na ket pasiknangan ning kayang espiritu. Ban apa matutwanan mi ing mabiyaya karing kekeng komunidad ning kasalpantayanan at lugod. At apa siyag miya ing mayap ng balita king mabilog ayato. Ininganadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko, o Teofilo, seleseku ing sablang depat na, ampon ing tiro ng Jesus, ibat king kamumulan, angga king aldo amitas ya banwa. Bayo yamitas banwa, milakwan niyang panabilin, king kapamilatan ning banalay espiritu, karing taong pinili ng antimong keyang apostol. Kilub daring 40 aldo, kay batning kamatayan, maralas yang pepakit karela, king miyayaliwang paralan, karaniwan, antimong patutu, king yo, mabiyeyo. Ikit de at aasabi nala, tungkol king kayaryaning Diyos, at inyang makatipon lo, nga nang binye panabilin karela. Kayo mama ko Jerusalem, nune panayan ye ka rin, ing kalam ape nga kuning ipa,
aasabi ko na ke kayo. Meminyag yaywan, king kapamilatan ning danum, dapot ikayu, e binanglambat, ibat king aldoyti, mga binyag kayo, king Espiritu Santo. Kaya bere i Jesus kanitang mitipon lading apostol, at kitang dakeya. Gino, ibalik mo ne kanyan king Israel ing kayarian, pekibat ng Jesus karela. Ing kayo pa yan, nang ipako, ya ing mitutuldu karing panahon at karing aldo, at mga intulid kaya kayo, ing pakibalwan pa, nung kapilan la datang. Dapot, mikatmuan kayong upaya, potang datang niya kaya kayo, ing Espiritu Santo, at ikayo ring maging saksiko, king Jerusalem, king kabilugan a Judea at Samaria, at ang gana karing sikoting ning yato. Kay bat nang asabi iti, mitas ya banwa, kabang makalawe lakeya, at ingbiga, pimpana niya king panimanmanda. Makalawe la pabanwa, kabang paitas ya, inyang bigla lang linto king arapanda, ring adwa katawong makaimalan maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela. Bakit pa katalakad kayo keti at makatalangabanwa? Jesus ay ikit yung mitas banwa king arapan yu, datang yang pasibayo, nung makanano yung ikit, mitas banwa. Ingamano, ninggino. Salamat, King Diyos. Papanik yung Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyuk ding trumpeta. Papa ni King Diyos, King Trono na, busal ning masayang kulisak at tiyuk ding trumpeta. Ikong sablang tao, makpak kayo, king mitmong tula, king Diyos, kulisak kayo, uling ing ginung kakatas-katasan, sukat yang pitakutan, king mabilo gayato, yo, ing aring sakdal, degulan. Papa ni King Diyos, King Trono na, busal ning masayang kulisak at tiyuk ding trumpeta. Papanikyayin Diyos, king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyuk ding trumpeta. Magkanta kayong kapurian, king Diyos, dalitanan niyang kapurian, ing ari. Papa ni King Diyos, King Trono na, busal ning masayang kulisak at tiyuk ding trumpeta. Uling ing Diyos, ing ari ning mabilog ayato, keyo dalit kayong kapurian, magariya ing Diyos karing sablang bansa, makaluklukyo, king sagradong trono na. Papa ni King Diyos, King Trono na, busal ning masayang kulisak at tiyuk ding trumpeta. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo karing tao, Efeso. Adwan ko king Diyos, ning ginutamong Heso Kristo, ing marangalay pa, king ipagkalubnak kaya kayo, ing espiritong babye, kabyasnan kaya kayo, at pakilala king Diyos, banlubo siyang abalo. Ipanalangin ko, king aslaganala, ning Diyos, din kaya kayong kaisipan, banaabaloyo, ing kapanayan, ake kayong keyaos, nung nuan ti karakal, at degulan, ing pengako ng ibye, karing banal, at ing alangangga ng kayo payan, kaya katamong manalig kaya. Ing kayo payan na iti, yan naman, ing pepasubling miye, kang Kristo, at milukluk kaya king banwa, king dane wananing Diyos. Inya tsulalam ng kayo payan Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayo payan, at pamamuntukan. May gitsaw paya ing lagyo na karing sablang lagyo. Emo king panahon na iti, nuneking paing tungol man. Pepailalam ng Diyos, king kayo payan ng Kristo, ing sablang bage,
at siya ay binili ng pekabuntok ng iglesia. Ating iglesia, yaing katawan ng Kristo, yaing kasasakdalan nanitang misakdal, king sablang bage, nukarin paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Talakad tapo, ban parangalan, ing maya pabalita. Munta kayo at itruye karing sablang tao ingkakong ebanghelyo. Kaya beyo ko kapilan man ang gaman king kapupusaning panahon. Aleluya. Kaluguran kong kapatad, ingginuman at iliya, ke kayo. At keka antimurin. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Pepakit si Jesus karing labing metong at sinabi na karela, munta kayo king mabilog ayatu at ipanaralye ing mayap abalita karing sablang tao. Ninumang maniwala at pabinyag, miligtas siya. Dapot ing ninumang maniwala, miparusan niya. Karetang maniwala, mayakit la reting mayupayang tanda. King lagyuko, makapalwalang demonyo. Makapanyabilang aliwang amano. Ang giyang talnandalaring ubingan o makainom lang lason, ela numano balang. Itumpak dalaring gamat da karing masakit at deti kumayapla. Kay ba't nang migsalitang Jesus karela, ingin mong Jesus, mita siya banwa, at linuklukya king dane ng wanan ning Diyos. May kola ring alagad at may narala karing sablang lugal. Sa upanalan nalaning Ginoo king obrang iti. Pepatutuanana at pepatunayana ing pamanaralda kapamilataning binyenang upaya karela. Upayang makagawang mala. Amen. Ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kalabas na po ning apatayaldo, pagmasusyan tayo ngeni, ing metong karing maulang kapiestan ning ginutamong Yesu Kristo. Nano na po kasi lagyo ing piyestang pagmasusyan tamong ngene, keng English, Ascension. Keng Kapampangan, ing pamaytas na banwa ning Ginoo. Nano po kaya ing amanwa na kaya katamo niting kapiestan, iya ing kaya katamo ngening pigunaman. Bistaman po ayo akutang, inya pong banuang 2007, mika major reshuffle po king Archdiocese ning San Fernando. At keraklan po kanita kareng seminary formators, pari king seminaryo Meko. At dening asahan ming pari,
mekola. Halimbawa mo po, yapong Ambu David, yapong Josel Henson, Monsenyor Rick Serrano, at kingatatandanan ko, metong yamu karing matwang formators, ing mitagan, yapong Vic Nicdao, ing rector. Inya pong kaya rin may install, ipapagkwento kami, ipapangutang ngaming sasabi king metong at metong, nano kaya kanya ning malyari king seminaryo? Nano kaya ing kapupuntalana ning formation? Nano kayang malyari kay katamo? At misan po, metong kaya kami, peki sabihan ng turo ining batika na tuturo at nga nang mekibat kaya. Nung atyu ko nga na, kayo mag-shine. Inya, kailangan, maniwala kayo keng sarili yu. Maniwala kayo keng agawayo. Bangkanita, agampanan yung masalese, ing misyon ating gapyo. Kaluguran kong kabatad, kaya rin aning 40 aldo, anong nuka rin, tiro na lang pasibayong Yesus, ding kayang alagad, nung makanano lang makirake, king kayang biye at misyon, nung makanano nung sidya, ban ganap kaniting misyon, agpangkaring salese, king pamamasa, mitas siya banwa, migbalik ya, king igpa, linukluk ya, king dane ng wanan, ning igpa. At bayuno likwan, ding kayang alagad, si Diana lang masalese, ban isundura ing kayang biye, ban gampananda ing karelang misyon. Nanong misyon ing mi pagkatiwala, karela, nananing ebanghelyo, munta kayo king mabilog ayatu, at ipanaralye ing mayap abalita, karing sablang tao. Karagul at kabayat iting misyon. Inyapin siguro, ding alagad, ako kutangda naman karing karelang sarili, agyuta mong gampanan ine, at nano po ing pekibat na ning Ginoo. Nga na, midinan lang upaya, upayang makapalwal demonyo, upayang makapanyabi karing aliwang amano, ang yakanong talan lang ubingan o makainom lason, ela numano balang. At itumpak dala ring gamat da karing masakit, at deti kumayapla. Mi pagkaluban lang sikanan, ban gawanda inggewa ng Jesus, ban isunduda ing inumpisa ng Jesus. At may kola kanu ding alagad, at may narala karing sablang lugal. At nga na pang sasabing San Marcos, seupa na lang ning Ginoo, king obrang iti, at pepatunayan na ing ipanaral da, kapamilataning binyenang upaya karela, upayang makagawang mala. Kaluguran kong kapatad, itamo man, pigkaluba na katamong upaya ning Ginoo. Pigkaluba na katamo namang sikanan ning Ginoo. Pigkaluba na katamo namang kabyasnan ning Ginoo. Pigkaluba na katamo namang malasakit ning Ginoo. Inya kalupa na, at kayabe din kayang alagad, makagawa tamo namang makapagmulalang bage. Bangkanita, gawan tamo ing biye kay tiking yato, mas masaya, mas manawa, mas maayos, at mas payapa. At ingkutang makanano. Ing pakibat, gawan tamo mo ing nanumang responsibilidad, ami pagkatiwala kay katamo. Metong kang pengare,
Samasan mo, ingke kang pangapengari. Lingapan mo la rin kay kang anak. Turwanan mo lang mayap apanugali. Metong kang talaturo, pag sumikapan mong apabiyasa mo la, den kay kang estudyante. Manungkulan ka king gobyerno o king pisamban, gampanan mong mong sipagan, ampong sigasig at malasakit, ingke kang katungkulan. Nanuman ingke katamong gagawan, misyon yang pigkalub ni nga pong Ginoo kay katamo. At ingbalang metong kay katamo, pigkaluba na katang kabiasnan, sikanan, talento, kagiwan, upaya, ban adikilan tamo, ingke katamong misyon. Kaluguran kong kapatad, sana etamo papaboren ing misyon na pigkatiwala ng Ginoo kay katamo. Uling ing Ginoo, asahan na katamo. Ing Ginoo, maniwalaya kay katamo. Sana, potang mapupus na ing kay katang biye. At magbalik tamo naman kingig pa, sabiyana kay katamo. Tiparan mo, gimpanan mo, ingke kang misyon at sinesemong masalese ing tiwala apig kalubko keka. Ipasyagtamo ingke katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko King Josig pang mayapayang tutu, nilalang King Banwat Yatu, at kang Jesucristo anak ng bugtong nga ginutang. Pinagliti mo pa ng Banal Espiritu, bibay kang Santa Maria Birhen, linasa lalang na kupayang Poncio Plato, ipakot ng krus, mete at likod ko. Pinipaya ka rin mete, king Katlong Aldo, sinubiyang nebi, pepay ta siya banwang makalukulok wana ni Josig pang mayapayang tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, banukong ka rin mabiyang pong mga mati. Sasalpantaya king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king Panasanakdig Santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubirang miyering mete, at king Biela Nangga. Amen. kapatad, etane akakit ing Ginoong Yesus. Dapot mabiyeya, manigobra at kikimot, busal tamo at kapamilatan tamo, kapamilatanan ng kayang Banal na Espiritu, inyang atamong manyawad kaya, Ginoo ibiyeme kaya kami, ingke kang Espiritu. Ulitan tayo po. Ginoo ibiyeme kaya kami, ingke kang Espiritu. Baning Ginong Jesus, damdamano rin kaya katang panalangin, para karing magobra, king pangapalaganap ning kayang maya pabalita, at dinge manakit aldo-aldo, ing magobrayang kayabera, inya nga tamong manalangin king Ginoo. Ginoo ibiyeme kaya kami, ingke kang Espiritu. Bandamdamano rin kaya katang panalangin para karing sasalpantayang bininyagan. Dapot, makanyan man parating manakit, kingya ing talapagligtas makibandi karelo, inya nga tamong manalangin. Ginoo ibiyeme kaya kami, ingke kang Espiritu. Bandamdamano rin kaya katang panalangin para king yatong pakamala na uling ena parating akakit king etune kapayapan manibatan kaya, inya nga tamong manalangin. Ginoo ibiyeme kaya kami, ingke kang Espiritu. Bandamdamano rin kaya katang panalangin para karing daranop at magkasakit, uling era parating akakit, king ingginong malapit ya karela, inya nga tamong manalangin. Ginoo ibiyeme kaya kami, ingke kang Espiritu. Bandamdamano rin kaya katang panalangin para kaya katang sablang makatipon keti, uling eta parating akakit, king ingginu pagisan metong nakatamu, king kayang sarili, inya nga tamong manalangin. Ginoo ibiyeme kaya kami, ingke kang Espiritu. King katahimikan mi papanalangin tamo para karing kaya katamong sariling kapagnasan. Panalangin tamo yung kapasalamatan at kaidwanan ning balang metong kaya katamo, antimurin ding sablang sasaw at magbasabal king kaya katamong parokya.
Panalangin tala naman ding sablang ima, gaganakan tamo at parangalan nganing Mother's Day. At tanggapan na saning Diyos, ing kapasalamatan, ding kaya katamong EMDC, ampon katekista king parokya, antimurin ding bibilog king Catholic Missionaries of Jesus Christ, antimurin ding kapatid tamong di Ruperto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Rudy at Baby Manalastas, Joy Co, Consuelo Pinpin, Monique Pinpin, Wilmer at Chona Kalilong, Carmelita David, Windel Kalilong, Wilma Alforja, Wilfredo at Monica Kalilong, ing pamilyang Cristobal, Geneva, Laksamana, Zon Ramos, Boy at Lisa Argao, ding pamilyang Laksamana, Lobo, Ampon de Caros, kambe ding miyembro ding karelang pamilya. Pagkalub na saning Ginoo, ing masipit dang kayadwanan di Ernesto at Nene Ong, Marie Chris Mandap, Arnold Mendoza, ating kayang pamilya, Tita Hinko, antimuri ni Randy Bautista, ading miyembro ning karelang pamilya. Ipanalangin tala naman ding hanggang kapadatang magmasusi king Aldodang Kebaitan, lalong-lalo na di Mario Pabalan, Meng Roque, Father Mark Simbul, Amponi Fortunato, Choi Kaugiran. Panalangin tamo naman ing ligtas ng pamanganak, Cristina Esguera Serrano, antimurin, pagkalubano sanang lubos akapaldanan ng Ginoo ding hanggang kapadatang masakit, lalong-lalo na di Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Perry Dayrit, Leo Asuncion, Hazel Asuncion, Benigno Galang, Margarita Balingit, Diosdado Gibara, Deli Calara, Loida Santos, Amponi Renato, Etok Lobo. Yulino sana king kayarihan ng maligaya, ding hanggang kapatid tamong mayamong nabiye, lalong-lalo na ding kaladwa di Reverend Monsignor Antonio del Rosario, Brother June Macabali, Jesus at Adorasyon Canlas, Ricardo at Juliana Gonzales, Vicente at Apolonia Canlas, Irineo at Epipania Santiago, Epipania Lauk, Banjo Serrano, Diosdado Dading Pineda, Dr. Robert Flores, Presi at Ervin Santiago, Garen Madrigal, Ferdinand Dick Asuncion, Lilia Navarro, Leonardo Senior, Leonardo Junior, Aldwin Ann Salas, Alfonso Senior, Joseph Christian Salas, Gerdy Canlas, Jaime Piedra, Jose Virginia Maria Lourdes at Fernando, Antonio Corazon at Alexander Co, Gabriel Ocampo, Maribeth Vargas, Rufo Regala, Rodolfo Carayon, Bernie Miranda, Rene Henson, John Michael Hernandez, Ricardo Orlando, Ervin Errol Romeo Kiambao, Elbimbo Baluyot, Nathalie Jane Mahinay, Gary Baluyot, Macario Carmen Eduardo, Clarita Cristobal, Milagros Regala, kingkasyam ng banwang anibersaryo ng kayang kamatayan at ting maldang kaladwo, ipanalangin talangan king Ginoo. Ginoo, ibiyeme kaya kami, ing kaya kami Espiritu. O Ginoong Yesus, sa upan mo keng mi kamasolong kamalayan, king kaya bera ka, at mabiyasa kaya sanang magtiwala karing kaya kaming sarili, uling pigkaluban mo kaming upaya, ban agampanan mi ing misyon na pigkatiwala mo kaya kami. Iriadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kabatad, baning kako, din kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa Ginoo, iting daon karinggaw mo, ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo, ikayakatamang kasaplala, ting mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo reting kaya kaming ayin, nganing pagmasosyan mi ing pamaytas na banwang Kristong kaya kang anak. Manananusanang ding kayang kalam, so pandakeng mitas kayabe na karing tula ning banwa, nung nuya mabibiyat mag-ari, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Ing ginuman at iliya kaya kayo, At keka anting mo rin, yat nayo ring pusuyo. makayat na mo king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat-dapat at matuloy. Tuneping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Hesu Kristong ginumi. King mi bangunang katawan, malino ng pepakit, ing kayang sarili, karing kayang alagad, at king akakit da minukyat siya banwa, ban king kayang pamaglukluk, danemong wanan, apakyagum na ing kaya kaming pangataw, king kayang kadyosan. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makyabe kami, king alang tuknang dang pamamiya kapurian keka, kabang aming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Papanalan mo saan nareting ayin king asdag ding espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keko. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, kingwaning kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na,
Tanggapan niya iti, ikongan at minumkokan iti. Iti ang kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Ami bubu para kekay wat para karing sablang tao, bangketa mi patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangeni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keka, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan mayoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Francisco kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na dening gaganakan mit ipanalangin kaniting misa. At ding sablang may ngayang na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banalay espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Ingig pa, maragulya tiwala kay katamo. Maniwala yang agampanan tamo, ingkayang misyon. Uling pigkalaman na katamong upaya. Bilang pami pasalamat, kaniting maragulya tiwala, kaya abe-abe tamo ngayon manalangin.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiya ko kaya kayo. Mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Dunelawan mo ing kasalpantayanan na ning kaya kang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng ginong sinubling mebye, manatiling parati kaya kayo. At keka At antimuri. ngeri masayatang idagay king metong at metong ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kaya kayo man po, peace be with you. Nyoing kordero ng Diyos, nyoing milalako, king kasalanan ng iyato. Mapalad laring mayaws mangisulu, king apuna ng kordero. Ginoo, yang matapal panggagketa, dapat ikas may naman at kumayag namin. Katawan ng Kristo. Amen.
Manalangin tamo. Owig pa kaniting Eucharistia, tatakman mi ing dibinong biya, pikkalog mo king yato. Sa upan mo keng tuking mitmong lugod kang Kristo, painturo king biya lang angga, nung nuya, mabibiyat mag-ari, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Duklo ko pong pasibayo para karing kapabaluan. Dakal pong dakal salamat, king pamakisan metong yu, king pamagmasusiku, king kanakong kebaitan, inyang milabasan na Webis, May 9. At king Aldo pong ito, inumpisan tayo, ing metong programa, king kakatang parokya, ing anak na kong San Jose program. At partially po, may kali kong tamong 132,850 pesos. 32,850 pesos at ating pa pong lulub. Ang timuri natin muna mo pong mag-donate $40 o dakal pong dakal salamat. At iti pong programa paraya ka rin single mothers eda tela karan ding karelang partners. Paraya po ka rin single mothers edo tela karan ding karelang anak. So bangkanita po, ayan tabayanan talo bilang pamakyapos, king kakatang patulunan i San Jose. Kadwa po, nempong daratang Martis, May 14, alas 6 na po ning Bengi, tinla pong pamitipon, ding bibilog king Paris Pastoral Council, Paris Finance Council, ding manimuna kareng mialiwang ministries, commissions, ang pong religious organizations, at ding chapel coordinators, ang pong puro coordinators, para po king spiritual preparation, king gagawan ng consultation, Paris consultation, ning committee on personnel, ning kakatamong archdiocese. So, nem pong Martis, mitipon la, mga di, bangkadita po, pisabihan, nung naano la rin programang buritamong isundu, keng daratang reshuffle ng May 2025. O sana po adinan tayong oras at panahon ini. At katataulian po, at lula pong magsilbiking parokya, deng mayang ubye, inya pong Biyernes, ang po napon. O munang dili po, Brother Ferdinand Dick Asuncion, metong niya pong EMDC, manok nangan king San Jose Village. Kadwa po, Sister Garen Guevara Madrigal, metong niya pong katikista. At yung katlo po, metong niya namang EMDC, Brother June Makabali, manoknangan, Kenny King Unisite Subdivision. So sana po ganakantala, dating sinuyo at migsilbi king kakatang parokya, karing kakatamong panalangin. At katataulian po, agatang ko pong talakad, dahil hanggang ima, asinin ba? Dahil hanggang ima, asinin ba? Talakad ko po at lumapit ko po kay King Arap. Mag-spread out tamo po. Arua, alusimala nga nata dahil sinim ba? Mas mapanyimbala ata dahil o karing hanggang ima, Happy Mother's Day po. Palakpakan tala po din kaya katamong ima. O, talakad mo po, itamong sisimba, at den pong ima ng malyari yung ipiyak deng matayo, duko kayo, at tanggapan tamo ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ing ginuman at ili kaya kayo. O Diyos ay pami, pasalamat kami king regalo ning pangaima, at dinakemo karing kaya kaming pengaring babay. Salamat Ginu, uling kapamilatan da may kumpisa ing biyemi, teyada ing biera, bangkanita kumabye kami, dakaling miyaliwang sakripisyo, akarelang gagawan, bangkanita maseset, sumulong ing biyemi. Inya pasalamatan da ka, king regalo ning pangayma. Adwan mi ing panwanan mula, bendisyonan, din kaya kaming pengaring babay. Dinan mo lang masanting apami kakatawan, malino kaisipan, at matibe pilubluban.
manakit lasanang tula, kabang gagampananda, ing karelang misyon, anting metong pengaring babae. At maging lasanang maya palimbawa, karing karelang anak, kayabe ding karelang asawa. Panuwanan mula at patnubayan, ang gana king idala mula, king kaganapan ning biye, king kekang kayarian, king kapamilatan ng Kristong ginumi. At mantabi kay kayo, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ing igpa at ing anak, at ing banal Espiritu. Happy Mother's Day po. Palakpakan tala po din yung mga kamo. Apat man sa siyantaning, banal na misa, ing misyon tamo magumpisana. Aleluya, aleluya. Salamat king Diyos. Aleluya, aleluya. Stop.